Sikhona lana eMilolensi eZone 10 lapho ezenzakala khona, lapho okuyi-festive lemidlalo eyaziwa ngayo Mahlobo Games Festives, okuyinto enhle kakhulu njengoba sibona abo linesman nayo uReverie bawola amaqembu phambili njengoba sibabona bayenza yona i-straight line ukuze bakwazi ukubulisana bazane, ngoba yinhle into yenziwa yona iMahlobo. Iqembu eligqoke ijezi elimhlophe iyona iSawa 11, iqembu eligqoke lona ijezi elinavy ama 2000, okuyinto enhle kakhulu. Sizobona umdlalo omuhle kakhulu kwamabili lamaqembu. Ama 2000 adlala nayo iSinawane Sawa 11. Uzoshisa lo mdlalo njengoba siwabona amaqembu. Nanga yagijima manje, nanga ayawomapha, ayazimisela, athi sesikhona manje, sesifikile manje, sikhona manje, ziyayenzakala njengoba nawo umdlalo sozosuka lapho kudlala khona ama 2000 adlala nayo Sawa 11. Asazi kuzoyenzakalani njengoba umdlalo ungakaqali. Siyababona naku bayathandaza, okuyinto enhle kakhulu ukubona abadlali bathandaza, ngoba kumele bayithandazele ukuze mabadlala kungabikho ingozi eziba khona. Asiwona umthandazo nje kuphela wokuwina, umthandazo nokuthi ingozi singabi ngakhona khona ngapha mabadlala, ngoba siyazi amaqembu mawadlala angathintana kube nabadlali abalimalayo. Manje makuba kanje siyazi ukuthi akunamdlali ongalimala. Sabaqelile kophezulu umdali ukuthi abakhusele. Inhle into yenziwa yona kwaMahlobo, inhle bakwethu, inhle bakwethu, inhle bakwethu into yenzakalayo khona ngapha kwaMahlobo. Njengoba sibona ama 2000 abulisa abalandeli, ngiyayithanda into engiyibona yenziwa yona ama 2000. Siyawabona manje phambi kwalo ibhola lapha, singazi kuyoyenzakalani kuwona lo mdlalo, ngoba kusaseyona i-point system. Balwela ukuya kuwona ama-knockout lapho khona singazi iliphi iqembu elilethile, iliphi iqembu ezolanda khona lana kwaMahlobo. Khona balethile, khona bazoyilanda. Kuyashisa kwaMahlobo, lasuka lahlala ama 2000 bathi malibuye khona into yenzakele. Nangu uReverie utshela uNozinto ukuthi makahamba ayoshintsha lona ijezi ngoba ufana nabo abadlali. Akumelanga uNozinto afane nabo abadlali, akumelanga agqoke ijezi elifana nabo abadlali ukuze naye uReverie akwazi ukuba identifya. Okuyinto enhle esibonayo yenzakala njengoba simbona manje uNozinto nangu uyoshintsha lona ijezi, afaka ijezi elingafani neze nabadlali. Sozoqala manje umdlalo, sozoqala umdlalo. Asazi
iliphi elilethile njengoba usuka udlala ama 2000 nanga ama 2000 sasewona ama 2000 aya-attack ama 2000 usiqala umdlalo aya-attack ama 2000 kusaseyiwona ama 2000 sawa 11 okuzoba yona free kick ama 2000 uyashisa lo mdlalo uyashisa lisuka nje kuphela ibhola siyabona ama 2000 haya phambili hazimisele hathi siyafuna ukuqualifya siyafuna ukuya kuwona ama knockout asazi iliphi iqembu eliyogoba uphondo namhlanje phakathi kwawo lamaqembu khona balethile khona bazoyilanda angazi ibaphi abayilethile ibaphi abazoyilanda iningi imali edlalelwayo 150,000 first prize iningi ifuna iqembu elijimile ngempela njoba kuyona ifree kick yawo ama 2000 andisibone ama 2000 wathi uyabuza sebenza unozinti wasebenza unozinti wayo isawa 11 sawa 11 sawa 11 sawa 11 thumela phambili sawa 11 akunamuntu phambili ama 2000 ama 2000 ama 2000 sasewona ama 2000 nice touches from ama 2000 ama 2000 sasewona ama 2000 khona umfana bamdlale kabi wawo ama 2000 siyambona mncane lo mfana mncane ujersey number 4 wawo ama 2000 awudisibone ama 2000 uthumela phambili sebenza ngekhanda umdlali wayo isawa 11 thiwaye nimdlale kabi bafana nimdlale kabi umdlali wayo isawa 11 awudisibone kuzoyenzakalani awudisibone ukuthi benzani ngala phala bathumela phambili abadlali bayo isawa 11 sebenza ngekhanda umdlali wawo ama 2000 sawa 11 sawa 11 ama 2000 thumela phambili ama 2000 aya attack ama 2000 iwona ya phambili ama 2000 ama 2000 ama 2000 sawa 11 ama 2000 sawa 11 ama 2000 nice touches from ama 2000 sasewona ama 2000 ayaqinisa sawa 11 thumela phambili ama 2000 sebenza ngekhanda sawa 11 khona umdlali abamdlale kabi khona le coat khona i-coat kusho ukuthi lamaqembu ama-coat uyazi mabathi i-coat bakhuluma ngani bakhuluma the greatest of all time kusho ukuthi lamaqembu ayadlala ngempela masibona i-coat ngaphakathi kusho ukuthi lamaqembu ayashisa nayi i-coat ithi nathi siyadlala njengoba manje nawo umdlalo uyadlala ama 2000 ama 2000 sawa 11 sawa 11 ama 2000 aya phambili ama 2000 bamdlala kabi umdlali wayo isawa 11 okuzoba yona ifree kick yayo sawa 11 sawa 11 angayiboni kahle isawa 11 thumela phambili washintsha kahle umdlali wayo isawa 11 awuthi sibone wayithumela ngesithende akalifundanga umdlali wangakubo sawa 11 awuthi sibone uya boxing orwenzani sawa 11 baqinile labadlali bayo sawa 11 sebenza ngekhanda umdlali wayo sawa 11 sawa 11 sawa 11 na isawa 11 awuthi sibone isawa 11 yenzani ama 2000 kathatha yabuza ama 2000 sawa 11 awuthi sibone isawa 11 yenzani barelaxile labafana bayo isawa 11 bathi siyayazi into esiyenzayo asijahi thina
siyayithunga le bhola wadlala ngebhola umdlali wayo isawa 11 ama-2000 aya phambili sawa 11 ithumele phambili sawa 11 bamdlala kabi umdlali wayo isawa 11 bathi kuzoba yona i-free kick iyayo sawa 11 hadi sibone uzowenzani umdlali wayo sawa 11 uyashisa lo mdlalo uyashisa hadi sibone izowenzani isawa 11 ilifaka phakathi eboxini hori uzabuza kunoZindi hadi sibone wabuza sebenza unoZindi wawo ama-2000 bancane labafana bawo ama-2000 ngiyacabangela ingako bathi ama-2000 bancane labafana sawa 11 ama-2000 sasewona ama-2000 ayalithunga ama-2000 sebenza umdlali wayo isawa 11 laphumela ngaphandle okuzoba yona i-throwing yawo ama-2000 bancane labadlali bama-2000 nice touches sebenza ngekhanda umdlali wayo ama-2000 bancane labadlali bamdlala kabi umdlali wawo ama-2000 uyambona lo mdlali jezi number 4 muhle mncane lo mdlali bancane labadlali bawo ama-2000 thumela phambili sebenza umdlali wayo sawa 11 thumela ngaphandle kuzoba yona throwing yawo ama-2000 hadi sibone uzowenzani ngale bhola ama-2000 kusasewona ama-2000 laphumela ngaphandle okusazoba yona throwing yama-2000 bahle labafana yibona engibabonayo baya phambili okwamanje ama-2000 sawa 11 laphumela ngaphandle ibhola okuzoba yona corner kick yama-2000 hadi sibone uzoyenzani lo mdlali wawo ama-2000 bancane labadlali yinhle into engibona lana kwamahlobo eMilolenzi Zone 10 kuwona kwamahlobo festive games ukubona abadlali abancane kangaka into enhle iyathokozisa okusaseyiwona ama-2000 sebenza umdlalo wami-2000 wadlala ngebhola oyoba yona corner kick yama-2000 sazi wenzeni umdlali wawo ama-2000 uyashisa lo mdlalo uyashisa hadi sibone bazenzani ngayo le corner kick ama-2000 hadi sibone faka phakathi eboxini bafuna ngamakhanda sebenza ngekhanda umdlali wayo ama-2000 kusasewona ama-2000 lamshiya ibhola sawa 11 kusaseyona isawa 11 ama-2000 bamdlala kabi umdlali wawo ama-2000 okuzoba yona free kick yama-2000 sebenzile ulinesman ubonile wathi ngiyabona bamdlale kabi lo mfana hadi sibone uzoyenzani umdlali wawo ama-2000 kuyashisa kwamahlobo kuwona amahlobo festive games sazi bazoyenzani labadlali bawo ama-2000 hadi sibone faka phakathi eboxini wasebenza umdlali wayo isawa 11 ngekhanda sawa 11 khiphela ngaphandle okuyoba yona drawing yama-2000 ama-2000 okwamanje yiwona
asaya phambili, ayafinyelela, aya-atheka, asazi kuwona amasawa 11 kwenzakalani ngawo kwamanje. Uyashisa lo mthumela phambili isawa 11. Uyashisa lo mdlalo, uyashisa bakwethu. Kuhle kwamahlobo festive games. Naphumela ngaphandle okuyidrawini yayo sawa 11. Sawa 11. Ama 2000. Ama 2000. Nice touches from Ama 2000. Ama 2000. Bayazana labafana. Ama 2000. Bahle labafana. Sasiwona ama 2000. Ama 2000. Mama bathanda bathi ama 2K. Ama 2K. Dlala ngebola umdlalo wayo ama 2K. Sebenza ngakanda umdlalo wayo ama 2K. Haba bathandayo, haba balandelayo bathi ama 2K. Adisiboni sawa 11 izozana ngayo le throw-in. Sawa 11. Sawa 11. Sawa 11. Nice touches. Wabusa. Sebenza ngekhanda umdlali wayo i2K ama 2000 bancane labafana ama 2K ama 2K. Nice dash from ama 2K. Sasewona ama 2K ama 2K ama 2K. Sasewona ama 2K washintsha kahle ibola, shintsha kahle umdlalo. Sasewona ama 2K. Khona kick yawo ama 2K. Khona umdlali wawo ama 2K olele phansi. Khona into eyenzakela kuyena lo mdlalo. Siyabona manje. Khona umdlali olele phansi. Khona umdlali olele phansi wawo ama 2K. Siyambona uyaphakama. Siyambona umelelona usizo lokuqala. Nalo lifika usizo lokuqala. Nangu bamnikeza wona amanzi. Bathi mfana phuza. Phuza ukwazi ukubuyela enkundleni. Njengoba simbona abuyela enkundleni umdlali wawo ama 2K. Ama 2000. Bancane labadlali bawo ama 2K. Bahle. Baya-atheka labadlali. Bazimisele. Asikaboni neze kuwona amasawa 11. Phakathi eboxini sebenza sawa 11. Sasewona sawa 11. Sawa 11. Amdlale kabi umdlalo wawo sawa 11. Free kick yayo isawa 11. Sawa 11. Nice passes from Sawa 11. Sawa 11. Sebenza unozinti wawo ama 2K. Thumela phambili. Sebenza ngekhanda umdlali wayo Sawa 11. Mude lo mdlali wawo Sawa 11 emuva odlala i-center back. Mude lo mdlali. Okuyona i-free kick yayo isawa 11. Hadisibone umdlali wayo isawa 11. Uzoyenzani? Ngoba mina ngiyasho ngithi khona bayilethile, khona bazoyilanda njengoba kwi-free kick yayo isawa 11. Hadisibone uzoyenzani lo mdlala wayo isawa 11. Faka phakathi eboxini bafuna ngamakhanda. Saseyona isawa 11. Sawa 11. Yona isawa 11. Hadisibone. Sebenza unozinti wawo ama 2K. Ama 2K. Hadisimbone unozinti uzowenzani ngale bhola. Ama 2K. Ama 2K. Thumela phambili. Ama 2K. Ama 2K. Mahle amatashes wawo ama 2K.
wabuza sebenza umdlali wawo ama-2K interception ama-2K sawa 11 thumela phambili sawa 11 ama-2K sawa 11 ama-2K bamdlala kabi umdlali wama-2K ama-2K nangu lo mdlali muhle kakhulu. He has a beautiful touches umdlali wayo ama-2K jersey number 4 ama-2K they've got beautiful touches ama-2K thumela phambili ama-2K sasewona ama-2K ngesithende asinye isithende from ama-2K bahlela abafana bama-2K sawa 11 beautiful pass from sawa 11 sebenza umdlali wayo ama-2K sawa 11 shintsha kahle ama-sawa 11 lamshiya umdlali wayo sawa 11 uyashisa lo mdlalo uyashisa lo mdlalo bakithi uyashisa ama-2K hathi sibone laphumela ngaphandle okuyiyona i-goal kick yayo sawa 11 uyashisa lo mdlalo uyashisa bakwethu siyabona sawa 11 thumela phezulu isawa 11 sebenza umdlali wayo ama-2K ngekhanda okuyiyona i-throw-in yawo sawa 11 bathi malibuyele emuva asilaphi ibhola eliphumela khona sawa 11 hathi sibone sawa 11 yenzani ngala bhola osaseyona sawa 11 dlala ngebhola umdlali wayo sawa 11 ama-2K sawa 11 sawa attack sawa 11 wabuza sebenza uNozinti wawo ama-2K wasebenza uNozinti ama-2K nangu ama-2K beautiful touches from ama-2K nangu ama-2K ayahlasela phakathi eboxini laphumela ngaphandle okuzoba yona goal kick yayo sawa 11 uyashisa lo mdlalo sawa 11 hathi sibone wenzani umdlali wayo sawa 11 thumela phambili ama-2K nangu lo mdlali ama-2K they've got beautiful touches ama-2K bancane labadlali badlala ngebhola sawa 11 dlala kabi umdlala wayo sawa 11 urefri useduzane wathi ngiyayibona into oyenzayo mfana ama-2K sawa 11 ama-2K sawa 11 ama-2K they've got nice touches ama-2K njengoba ihlasela ama-2K sebenza uNozinti wayo sawa 11 ama-2K fake move from sawa 11 oyoba yona throw in yayo ama-2K ama-2000 2K phakathi eboxini sibone wasebenza uNozinti okuyiyona corner kick yawo ama-2000 khona umdlali wayo sawa 11 olele phansi khona umdlali wayo sawa 11 olele phansi uyashisa lo mdlalo uyashisa khona umdlali olele phansi babili abadlali abalele phansi khona omunye umdlali wayo ama-2K
olele phansi naye unozinti wayo isawa 11 siyembona guqe ngamadolo naye uthintekile uyashisa lo mdlalo bakithi uyashisa kuyashisa kwamahlobo ziyenzakala kwamahlobo sibonile bokuyi 50-50 yena lo mdlali wawo ama 2000 nayo unozinti wayo isawa 11 bokuyi 50-50 njengamanje okuzoba yona ikhona kiki yawo ama 2000 siyabona uzwe ubuhlungu lo mdlali wawo ama 2000 bayamkhipha enkundleni bafaka omunye umdlali uzwe ubuhlungu lo mdlali uzwe ubuhlungu siyathemba uzabuyela kuwona umdlalo webhola lo mdlali uzwe ubuhlungu ngempela uzwe ubuhlungu hayijabulisi neze into efana nalena ngaso sonke masize enkundleni zebhola asifuni kubona abadlali balimazana sifuna ukubona abadlali badlala ibhola elihle kakhulu asithandi ukubabona balimazana ngaso sonke isikhathi asithandi ukubabona bakule situation abakuyo manje kunzima nangu siyabona bamkhiphela ngaphandle engimfisela ispeed recovery lo mfana ngoba safuna ukumbona isaseminingi lemidlalo okusamele ukuthi idlalwe yiwona ama 2000 khona umdlali esabamfakile khona kick yayo ama 2000 sizabona uzoyenzani umdlali wawo ama 2000 awuthi sibona wenzani faka phakathi ebokisini wafuna ngamakhanda ngekhanda phezu kwamapale goal kick yawo sawa 11 uyashisa lo mdlalo muhle lo mdlalo okusase nilele both sides alikho iqembu elisafuna ukufaka inqaku sawa 11 thumela phambili sebenza umdlalo wawo ama 2K khiphela ngaphandle okuzoba yona i-drawing yayo sawa 11 offside i-offside yawo ama 2K uyashisa lo mdlalo uyashisa awuthi sibone uzwenzani unozinti wawo ama 2K dlala ngebhola umdlalo wawo ama 2K sawa 11 buyela muva umdlalo wayo sawa 11 thumela phambili umdlalo wayo sawa 11 senza ekhanda umdlali wawo ama 2K bamdlale kabi umdlali wawo ama 2K free kick yawo ama 2K awuthi sibona ama 2K azwenzani ngale bhola ama 2K nanga ama 2K kusaseyiwona ama 2K nanga ama 2K ayahlasela bathi bawadlale kabi ama 2K khona kwenzakalayo lapha uyakhuza ureferee khona into yenzakalayo sawa 11
sawa 11 angazi kwenzakalani. Sifuna ukubona umdlalo omuhle, asifuni umdlalo ozophela kabi. Sifuna umdlalo omuhle, abalandeli baze ukuzobona ibhola, abafuni ukubona abantu abalwayo. Alifaka phakathi eboxini ngamakhanda. Sawa 11. Thumela phambili sawa 11. Sawa 11. Sawa 11. Sawa 11. Sebenza uNozindi wawo ama-2K. Muhle lo Nozindi wasebenza. Awuthi sibone uzenzani ngale bhola. Thumela phambili. Ama-2K. Thola kahle umdlalo wawo ama-2K. Thumela phambili ama-2K. Into amaqembu okumele ayenze mawafuna amanqaku, mele athumele ibhola phambili. Ama-2K uyabuza. Sebenza uNozindi. Sebenza uNozindi. Wayo isawa 11. Sawa 11. Sawa 11. Sawa 11. Sawa 11. Thumela phambili sawa 11. Sebenza ngekhanda umdlalo wawo ama-2000. Khona umdlalo wawo ama-2000 abamdlale kabi. Sifuna i-fair play. Ngaso sonke isikhathi siyabona ureferee ukhiphe yona yellow card. Sifuna i-fair play ngaso sonke isikhathi. Sifuna ukubona abadlali badlalana kahle. Asiboni ukubona abadlali badlalana kabi. Ama-2K. 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 Dlala kabi futhi umdlalo wawo ama-2K. Bahle ama-2K. Bahle labadlali. Thumela phambili umdlalo wawo ama-2K. Sebenza ngekhanda umdlalo wayo isawa 11. Ama-2K. Walishintsha kahle umdlalo wayo ama-2K. 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 Nice touches from ama-2K. 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 Nanka ama-2K. Athi thina sibancane. Ama-2K. Bathi thina sibancane. Siyakwazi ukuya phambili. Sisasemancane. Ithina abo screw. Phumela ngaphandle ibhola uyoba yona i-throw-in yama-2K. Uyashisa lo mdlalo. Ama-2K. Buyisela emuva umdlalo wawo ama-2K. Wanikeza uNozindi. Ama-2K. Ibetha uNozindi wawo ama-2K. Ama-2K. Badlala emuva abadlali bawo ama-2K. Badlalisa yena uNozindi. Siyambona noNozindi ukhipha iskili. Ama-2K. 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 Nice touches. Ama-2K. Sasewona ama-2K. Ama-2K. Bahle labafana bama-2K. Ama-2K. Bayahlasela. Ama-2K. Beautiful touches from ama-2K. Laphumela ngaphandle okuzoba yona throw-in yama-2K. Ama-2K faka phakathi eboxini. Bafuna ngekhanda. Athi sibona wenzani ngekhanda. Ama-2K uyabuza. Bisela phakathi eboxini bafuna ngamakhanda. Sasewona ama-2K. Sasewona ama-2K. Ama-2K. Hayahlasela ama-2K. Ama-2K. Nice touches from ama-2K. Bahle labafana. Bancane labafana. Bawo ama-2K. Awuthi sibone bayenzani wadlala ngebhola. Ama-2K. Haya uyana uNozindi wayo isawa 11. Sebenza ngekhanda umdlalo wawo ama-2000. Ama-2000. Ama-2K. Ama-2K. Sasewona ama-2K. Sawa 11.
sawa 11 ama 2000 faka phakathi eboxini funa yona i1 pounds sebenza unozinti wayo isawa 11 sebenza thumela phambili ama 2k sasewona ama 2k yaphumela ngaphandle okuzoba yona drawing yayo ama 2k ama 2k ama 2k nanka ama 2k wabuza sebenza unozinti sebenza Gastabuza umdlali wawo ama 2k thumela phambili sebenza ngekhanda umdlali wayo isawa 11 throwing yayo i2k ama 2k ama 2k ama 2k what a skill from ama 2k washintsha kahle umdlali wayo ama 2k ama 2k sasewona ama 2k ama 2k ama 2k eboxini ama 2k what a goal ngiyangasho ngathi ama 2k aya-atheka ama 2k ayalifuna inqaku alitholile inqaku ama 2k uyashisa lo mdlalo uyashisa uwane ama 2k inile isawa 11 muhle lo mdlalo muhle lo mdlalo muhle lo mdlalo khona bayilethile khona bazoyilanda sawa 11 sawa 11 wathi uyabuza phezulu kwebhali into kumele bayenze isawa 11 mele ibuze ikude mayifuna inqaku ama 10k ama k phumela ngaphandle ama 2k ama 2k ama 2k ama 2000 ama 2000 ama 2000 ama 2k ama 2k faka phakathi eboxini funa ngamakhanda sawa 11 saseyona sawa 11 sawa 11 jika khona emuva uyena unozinti wayo sawa 11 sawa 11 nayi sawa 11 ama 2k sawa 11 ngekhanda nayi 2k nayi 2k dlala ngebhola umdlalo wayo ama 2k sawa 11 ama 2k ama 2k ama 2k ama 2k nanke ama 2k ayahlasela sebenza unozinti sebenza unozinti wayo isawa 11 sawa 11 dlala ngebhola umdlalo wayo isawa 11 ama 2k bheka lo mdlalo wawo ama 2k wenzani uJesse number 11 akayanga ebholweni ekayifundanga lencwadi uJesse number 11 wawo ama 2k ama 2k ama 2k dlala ngebhola sawa 11 sawa 11 sawa 11 sawa 11 basalithunga isawa 11 sawa 11 okuzoba yona i-drawing but hayi ngathi kuzoba i-free kick yayo sawa 11 awudisibone isawa 11 izoyenzani ngale bhola awudisibone
kuhle kwamahlobo njengoba kuyi-free kick yawo Sawa 11 andisibona ufaka phakathi ebhoksini sesengani Sawa 11 basebenza abadlali bawo ama-2000 ama-2000 ama-2K 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 nanka ama-2K ayahlasela wasebenza umdlali wayo iSawa 11 wasebenza lo mdlali Sawa 11 iSawa 11 siyibona iSawa 11 iyatheka manje iSawa 11 sebenza umdlali wawo ama-2K ama-2K Sawa 11 sebenza umdlali wawo ama-2K Sawa 11 Sawa 11 ama-2K thumela phambili ama-2K halftime 1 ama-2K inili Sawa 11 uyashisa lo mdlalo bakwethu uyashisa lo mdlalo njengoba kuyona i-halftime siyababona abadlali bayo iSawa 11 basasenkundleni bayazibuza ukuthi kwenze njani ama-2K abafana abancane babafundisa ibhola okwamanje asazi ukwenzekalani ngayo iSawa 11 bathi khona abayilethile bakhona abazoyilanda mina angazi ukuthi yibaphi abazoyilanda yibaphi abayilandile njengoba sibona nabantu baphumile ngobuningi abantu yinhle into yenzakala kwamahlobo yinhle into yenzakala kwamahlobo ziyakhipha kwamahlobo ziyenzakala kwamahlobo ngazo sonke isikhathi ziyakhipha kuhle kunjeya angazi nginoza wami angazi angakhuluma naye awuthi ngimzame mncane lo mfana awuthi ngimuza ukuthi uzawuthini yena So it's been a lovely game against ama-2K and Sawa 11. It's been a lovely game between ama-2K and Sawa 11. ama-2K are currently leading 1-0 going into halftime. They've been playing excellently, pushing the ball forward. They don't give them much room to attack Sawa 11, and even if they do, they try to close off the defense. As we can see, one of the sponsors, Score, has helped fund this tournament, this lovely tournament that helps bring kids off the streets and into the soccer pitch where they can get inspired by the fellow soccer players to show them that anything is possible if you just believe in it. And also we see MTN everywhere you go, and truly it is everywhere you go, because these people help you watch these matches on Champions Circuit, online, on YouTube. They help supply data to the people that want to watch these matches. And also make sure you there at home, please subscribe. It will really benefit us and the channel, help us grow, because we are trying to do bigger and better things. The more subscribers we get, the more we can better our quality. And when we see that you subscribe, we know that you want to see more of this content. So as we can see, also another sponsor, Hollywood Bets. Hollywood Bets has also been one of the most fundamental sponsors in soccer in general, because the betting industry has really taken over soccer matches, and they really help fund small development teams like this. And as you can see, the supporters have came out in numbers. There are ample supporters here,
And we love to see this because why they're showing love to the teams. They're showing the teams that they deserve to be supported. And the teams also know that since nowadays the crowds like this, they have to perform their hardest, because no team will want to perform. I mean, no team will want to play without a crowd, because as we saw during COVID-19, soccer teams weren't doing the best because there weren't any crowds to come and support them. So now, as there's soccer crowds like this, it's really amazing that these teams can come and support them. Sisasekhona nimzwile mankuluma naye uzawami usasemncane lo mfana ukhuluma lona ilimi likaJoji kade akhuluma nani antiyena uyacela siyacela bakwethu sicela ni subscribe kulona le page lethu ukuze sikwazi ukunibonisa imidlalo efana nalena. Man subscribe iyakhula ichannel sikwazi ukunikhiphela imidlalo eminingi nikwazi ukubona italente lama player wethu khona lana eSoweto okuyinto enhle kakhulu ngoba mina ngisasho ngithi bakhona abalethile bakhona abazoyilanda ngisasho ngithi ziyakhipha kwamahlobo ziyakhipha kwamahlobo ziyenzakala kwamahlobo ngaso sonke isikhathi. Dala ikhona le competition, dala ikhona le competition. Njengoba nimzwile uzawami kade akhuluma ngazo ibhonza okuyinto enhle kakhulu eyenziwa yizona ibhonza. Njengoba namanje sibona sona iScore esenza yona i-energy drink okuyinto enhle kakhulu ukuthi basapota ibhola laseKasi iScore. Ngithi big up kuyona iScore. Nabo o-MTN bakhona bayenza okuhle kakhulu ukuxhasa ibhola lethu lalana eSoweto okuyinto enhle kakhulu ngoba sifuna ukubona bona labafana baphumelela bafinyelela professionally ngoba siyona into elula neze manje ibhonza esifana nabo MTN mababa khona on board basapota lona ibhola okuyinto enhle kakhulu. Siyabona nayi ne Department of Education, Department of Gauteng ikhona nayo okuyinto enhle ukubona ukuthi i-department ikhona iyaxhasa ifuna ukubona ibhola lithuthukile khona lana eSoweto eSouth Africa okuyinto enhle kakhulu. Ngingakhohlwa nayo iHollywood bad ikhona iyaxhasa ithi nathi sifuna ukubona ibhola liya phambili lana eSoweto ngoba ngaphandle kwalabafana angeke sikwazi ukubona ibhola liya phambili. Manje naku Hollywood Party bafuna ukubona ibhola liya phambili. Inhle into eyenzakalayo khona lana kwamahlobo eyenziwa yizona leyibhonza njengoba nibona nabantu basasekhona bahleli bathi hayi sisarelaxile. Ziyakhipha eKasi kumnandi eKasi mawungekho lana kwamahlobo uyaphuthelwa kodwa isaseminingi lemidlalo
usangeza ngoba le tournament iphela ngazo i12 zika January lapho khona esiyobona ifinal lapha esingazi ukuthi iliphi iqembu eliyofinyelela kuwona amafinali njengoba ngisho ngithi bakhona abayilethile bakhona abazoyilanda kuhle kwamahlobo ziyakhipha nabantu baphume ngobuningi bazosupporta ibhola okuyinto enhle kakhulu ngiyathokoza mangibona abantu baseMidlands ukuthi bayalithanda ibhola ngazo sonke isikhathi bayaza einkundleni noma bangazanga ukuzosupporta amaqembu beza ukuzosupporta ibhola okuyinto enhle kakhulu mabafika lana bese bayalithola iqembu abalisupportayo okuyinto enhle kakhulu ziyakhipha ziyawa ziyaphihlika ekasi ngazo zonke isikhathi sewashi kuhle yifestive uDecember ziyakhipha kumnandi kunjeya uyaphuthelwa mawungekho lana kwamahlobo niyabona abantu baphume ngobuningi njengoba sesizoya ngakuyona isecond half kodwa siyabona abantu bayalithanda ibhola okuyinto enhle kakhulu mina ngithi big up Midlands. I salute you, Midlands. You shine like a stars. Ziyakhipha kumnandi egas ngazo zonke isikhathi. Niyawuzwa manje ngiyarhyma bewenye mnandi ngakhona. Ngiyasho ngithi mawungekho uyaphuthelwa lana egasi ngazo zonke isikhathi sewashi zayenzeka egasi angazi kanjani egasi kwamahlobo yilapho esenzeka khona ziyakhipha njengoba manje sesizoya kuyona isecond half iyawo lomdlalo lapho okudlala khona Y2K ama-2K idlala nayo isawa 11 njengoba namanje umdlalo sozoqala esithemba ukuthi abantu sabazophuma manje einkundleni ngoba umdlalo sozoqala siyazi elokishini umdlalo mawungaqali nabalandeli bayangena enkundleni yinto yenza ibhola elokishini esithandayo ukuze nabo banyathele kuwona lo mhlaba oyingcwele nabo bawuzwe into ezwiwa abadlali mabakhahlela ibholo maseliqalile umdlalo webhola into engijabulisayo futhi bayaphuma enkundleni okuyinto enhle kakhulu njengoba namanje sozoqala manje umdlalo engizothanda ukunikhumbuza lapho emakhaya ama-2K ahamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni ama-2K agqoke lona ijezi elinevi sawa 11 igqoke lona ijezi elimhlophe elandela ngegoli elilodwa eqandeni njengoba umdlalo usuka uhlala sawa 11 sebenza umdlalo wawo ama-2K sawa 11 thumela phambili umdlalo wayo sawa 11 hawudizibona lamshiya ukuzoba yona i-throwini yawo ama-2K dlala ngebhola umdlalo wawo ama-2K sawa 11 hawudizibona bazoyenzani njengoba kuyisecond half isawa 11 nayi sawa 11
Saphethwe yona Sawa 11. Nice touches from Sawa 11. Sebenza umdlalo wawo ama-2K. Ama-2K. Hadisibone baza-atheka njengoba kade ba-atheka first half. Siyabona kunomdlalo abamdlale kabi wawo ama-2K. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo bakwethu. Hadisibone kuzoba i-free kick yaliphi iqembu. Manje ngiyabheka kuzoba yona i-free kick yawo ama-2000. Bahlala bafana niyawuzwa babathi ama-2K basho ukuthi ama-2000 bancane labafana baba bateketisa khona lana eSouth Africa bathi ama-screw angazi ngabathi ama-screw basuke baminani kuhle kuwona lo mdlalo. Kuhle masibona abafana abancane bathanda umdlalo webhola. Bancane kakhulu. Yibona abadlali esizobabona bagijimela amaqembu amakhulu o-Orlando Pirates, o-Kaizer Chiefs, o-Moroka Swallows. Yibona labadlali esizobabona. Namanje mangithi ngiyabheka kudlula omunye umdlali abathi uJunior angeke nimbone ukujimela yona ichipolopolo. Awuthi sibone bathumela phakathi eboxini abadlali bo ama-2000. Awuthi sibone njengoba kuzoba yona i-drawing yayo iSawa 11. Sebenza ngekhanda umdlalo wawo ama-2000. Kuzoba yona i-drawing yayo iSawa 11. Awuthi sibone iSawa 11 izoyenzani ngale bhola. Awuthi sibone khona bathi aliphumelanga lapha ibhola. Liphumele khona lana. Zama ukufaka phakathi eboxini. Awuthi sibone saphinda futhi kube yona i-drawing yayo iSawa 11. Awuthi sibone izowenzani iSawa 11 ngale bhola ifaka phakathi eboxini. Sebenza ngekhanda thinda ngesandla umdlali wayo iSawa 11. Ureferee kade seduzane ubonile ukuthi i-handball. Ama-2000 sebenza ngekhanda umdlali wayo iSawa 11. Amdlale kabi umdlali wayo iSawa 11. Ureferee kade seduzane ukwazile ukubona ukuthi hayi umdlale kabi umdlali wayo iSawa 11. Umdlale kabi. Awuthi sibone iSawa 11 izowenzani ngale bhola. Awuthi sibone kuyashisa. Awuthi sibone njengoba kuyona i-free kick. Uyabuza ulifaka phakathi eboxini asazi. Awuthi sibone ulifaka phakathi eboxini ubafuna amakhanda. Sebenza umdlalo wayo ama-2K ngekhanda. Thumela phambili umdlalo wayo ama-2K. Laphumela ngaphandle okuzoba yana i-drawing yayo iSawa 11. Badlalane kabi. Awuthi sibone ukuthi ureferee uzawuthini. Awuthi sibone ureferee uzawuthini ngoba siyabona kunomdlali ophansi wayo iSawa 11. Awuthi sibone uzawuthini ureferee. Manje ngiyabheka kuzoba yona i-free kick yayo iSawa 11. Ngithanda ukunikhumbuza lapho ekhaya ama-2K ahamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni. Kuyashisa. Bakhona abayilethile. Bakhona abazoyilanda. Faka phakathi eboxini ngamakhanda. Wabuza umdlali wayo iSawa 11 laphumela ngaphezulu kwamabhali. Goal kick yayo ama-2K. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa. Ngisasho mawungekho kwamahlobo uyaphuthelwa imidlalo emihle kangaka.
thumela phambili umdlalo wawo ama-2000 sawa 11 sawa 11 sawa 11 ama-2K dlala ngebhola umdlalo wawo ama-2K sawa 11 sawa 11 sawa 11 nayi sawa 11 sawa 11 baliphethe ibhola isawa 11 wadlala ngebhola ama-2K nanke ama-2K nanke ama-2K bayahlasela labafana nanke ama-2K sebenza umdlalo wayo isawa 11 sebenza umdlalo wayo ama-2K ama-2K atisibonazela ama-2K muthi umdlalo wayo isawa 11 sawa 11 sawa 11 sawa 11 dlala ngebhola sawa 11 wampusha mpusha umdlali wayo sawa 11 jersey number 6 gada sipayoni happy hour gada sipayoni happy hour kodwa balandele emuva ngegoli elilodwa isawa 11 uyashisa lo mdlalo ama-2K wabuza eceleni kwebhali into kade bayenza ama-2K fezafu mele bayenze kanjalo balithumele phambili ibhola into kade bayenza sawa 11 sawa 11 sawa 11 sawa 11 sawa 11 kodwa badlalela emuva lamshiya ibhola umdlali wayo isawa 11 ama-2K bamdlale kabi umdlali wawo ama-2K free kick yawo ama-2K bancane labafana okuyinto enhle kakhulu ukubona abafana abancane ngoba yilapho esi-investe khona yilapho ithalente elikhona yilapho esizobona bona labafana bagijimela i-national team bagijimela amaqembu amakhulu njengoba sibona namanje ufaka phakathi eboxini 1 pound phumela phezulu kwamabhali okuzoba yona goal kick yayo sawa 11 mele babuze njengoba babuza abadlali bawo ama-2K into kade bayenza fezafu sawa 11 sawa 11 sawa 11 yona mayifuna ukuthola inqaku mele ithumele ibhola phambili isawa 11 hayifinyeleli phambili banamathashizi amahle isawa 11 kodwa abafinyeleli phambili hatisibone bazoyenzani ngale free kick abadlali bayo isawa 11 sambona ujezi number 2 uyena phambi kwebhola uyena ozolikhahlela hatisibone uzabuza uzobafuna ngamakhanda wabuza hatibona wenzani nozinti phezulu kwamabhali phezulu goal kick yawo ama-2000 ama-2K ayashisa ama-2K ama-2K throwing yayo isawa 11 bahle abafana bayo isawa 11 banalo ithambo kodwa bayisebenzisi leyo advantage bokumele ngabe ibhola bayithumela phezulu basebenzise amakhanda ngoba bade kodwa bakwenzi lokho abafana bayo isawa 11 yenziwa iyona ama-2K bayithumela phambili bamjika kahle lo mfana wayisawa 11 yaphumela ngaphandle okuyoba yona i-throwing yawo ama-2K uyashisa lo mdlalo uyashisa kuyashisa kwamahlobo kuyashisa kumnandi kunjeya laphumela ngaphandle kuzoba yona i-throwing yayo sawa 11 sawa 11 phumela ngaphandle okuzoba yona i-throwing yawo ama-2K
Sawa 11 thumela phambili into mele bayenze mabafuna ukuthola inqaku into mele bayenze kuhle kwamahlobo bakwethu kuhle kakhulu kwamahlobo namasupporter ayalithanda ibhola namasupporter ayalihlonipha ibhola okuyinto enhle kakhulu ama-2K ayadla nangu lo mfana jezi number 4 uyashisa lo mfana sebenza ngekhanda ama-2K nice touches ama-2K fabade eboxini wayenza into enhle sasewona ama-2K lamshiya umdlali wawo ama-2K Sawa 11 nice sawa 11 kusaseyona bayahlasela labafana bayo ama-2K baba phathisa ubunzima isawa 11 iphethe ubunzima isawa 11 they have to dig a deep if they want to equalize in this match isawa 11 goal kick yawo ama-2K bancane labafana angeke uzusho abafana bawo ama-2K uyalizwa negama liyakutshela ama-2K but abo screw ababaziyo ababathandayo ababalandelayo ama-2K thumela phambili ugoalkeeper wayo ama-2K oyoba yona drawini iyayo isawa 11 hadi sibone bazowenzani ngayo le drawini isawa 11 kuyashisa kwamahlobo kumnandi kunjeya batayi khona kube nikwenzile kuzoba lona ibhola lawo ama-2K uyashisa lo mdlalo thana kunikhumbuza lapha emakhaya uwane ama-2K nile sawa 11 drawing yawo ama-2K i-second half yawo lo mdlalo ama-2K kusaseyiwona athekhayo kusaseyibona baphethe i-ball position ama-2K siyabona isawa 11 beyithi iyahlasela ama-2K bayiqala emuva ama-2K nanke ama-2K hadi sibona wenzani umdlalo wama-2K dlala ngebhola sasewona ama-2K hadi sibone nice touch lamshiya umdlalo wawo ama-2K kade alifake kahle hayashisa ama-2K bayashisa labafana sawa 11 saseyoni sawa 11 nice sawa 11 uyiwele dlala ngebhola umdlalo wama-2K nangu uyapresa umdlalo wama-2K corner kick yawo ama-2K corner kick ayahlasela ama-2K bancane labafana bayahlasela ithalente yilapho likhona ithalente nabafaka abantu eboxini langena phakathi laduma ngisasho bahle labafana bama-2K 2 ama-2K nile sawa 11 uyashisa lo mdlalo ngithi mawungekho kamahlobo uyaphuthelwa awazi lutho
usangayithola le midlalo ngoba iphela ngazo i-12 zika January. Usazoyibona eminye imidlalo efana nayo lena njengoba namanje sasekhona kuwona lo mdlalo omuhle kangaka lapho khona sibona manje Sawa 11 Sawa 11 Sawa 11 Sawa 11 dlala ngebhola umdlalo wayi Sawa 11 ama 2K khona kwenzakele kuzoba ilona ibhola layo Sawa 11 okuyiyona i-second half lapho khona ama 2K hamba ngamagoli amabili eqandeni kubi kwamahlobo eMidlands ezone 10 khona umdlalo abamkhiphayo bathi mfana usebenzile samba phambili ngamagoli amabili eqandeni sifuna ukuzama abanye abadlali sibabone nabo ukuthi badlala kanjani sebenza ngekhanda umdlali wayi Sawa 11 Sawa 11 Sawa 11 Sawa 11 Sawa 11 saseyona sadlala ngebhola umdlalo wayo iSawa 11 ama 2000 ama 2K ama 2000 Sawa 11 bamdlale kabi umdlali wawo ama 2000 bancane labafana mele bababheke bancane bakaqinisa inyawo kakhulu kubona bancane labadlali bona sifuna ukubabona kuwona amaqembu amakhulu sifuna ukubabona kuwona oPSL bona labadlali bawo ama 2000 bancane uyalizwa negama ama 2K kusho ukuthi ama 2000 bancane nakama 2000 wabuza sebenza unozinti wasebenza unozinti laphumela ngaphandle khona kick yawo ama 2000 uyasisa lo mdlalo sebenzile unozinti awudisibone bazoyenzani ngale khona kick awudisibone ulfaka phakathi eboxini hoyo bafuna ngamakhanda uzowenzani ngale khona kiki umdlali wayo ama 2K faka phakathi ebox awudisibone wayithekele khona kiki wadlala ngebhola umdlali wawo ama 2000 Sawa 11 nayi Sawa 11 kusaseyona Sawa 11 bamuyisa umdlali wayo iSawa 11 bamwisile umdlali wayo iSawa 11 hoyoba yona ipenalty yayo iSawa 11 kuyehlisa eMidlands zone 10 kwamahlobo Maungekho uyaphuthelwa khona lana eMidlands izone 10 miningi lemidlalo edlalwayo ngapha kwamahlobo njengoba ubona namanje kuwona lo mdlalo okuyoba yona ipenalty yayo iSawa 11 awudisibone bazoyenzani ngayo le penalty uyashisa lo mdlalo khona bayilethile khona bazoyilanda 150,000 i-first prize iningi leyo mali awudisibone umdlali wayo Sawa 11 uzoyenzani ngayo le penalty awudisibone uzoyenzani lo mdlali akahlehlele emuva uyayithemba awudisibone akahlehlele emuva uyayithemba lo mdlali angimona hlehlele emuva lo mdlali awudisibone uzoyenzani lo mdlali angimboni ahlehlele emuva lo mdlali wayo iSawa 11 awudisibone uzoyenzani ngayo le penalty awudisibone uyayithemba na
Siyambona wahlehlele emuva. Andizibona uzwenzani unozinto wawo ama-2K. Walifaka phakathi umdlali wayo iSawa 11. 2 ama-2K. 1 Sawa 11. Kuyona i-second half yawo lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo bakwethu. Uyashisa ama-2K. Ama-2K. Mela yephambili ama-2K. Ama-2 free kick. Mela yephambili ama-2K. Sambili isikhathi manje. Sambili isikhathi. Bathi play on. Sawa 11. Sawa 11. Sawa 11. Sawa 11. Bathi offside. Bathi offside. Offside yawo ama-2K. Andizibona wenzani umdlalo wama-2K alifaka phakathi. Sebenza ngekhanda umdlali wayo Sawa 11. Badlalane kabi okuyona idrawini yayo okuyoba yona free kick yama-2000. Uyashisa lo mdlalo. Mangithi ngibheka nesikhathi sambili isikhathi manje njengoba sibona bayamnikeza usizo lokuqala lo mfana. Bayamnikeza usizo lokuqala. Sasemncane lo mfana. Bancane labafana. Kumele ngaso sonke isikhathi sibanakekele. Ikusasa lethu sisizwe. Look, sikhona lana. Yibona labafana okumele basirepresente. Yibona labafana okumele bagijimele amaqembu amakhulu. Uyashisa lo mdlalo. Honti sibone uzwenzani ngale free kick. Uzobuza uzoyenzani. Honti sibone mangithi ngiyababheka bathathu kulona le bhola. Siyambona unumber 11 uyaliphatha le bhola. Uzabuza uzoyenzani na. Yilapho khona esifuna ukubona wona ama-set piece. Honti sibone uzoyenzani umdlalo wayo ama-2K. Ama-2K usebenza umdlalo wayo Sawa 11. Sesewona ama-2K. Gibela ngaphandle umdlalo wawo Sawa 11. Honti sibone wenzani umdlalo wayo ama-2K. Ama-2K. Corner kick. But no free. But free kick. Free kick yayo Sawa 11. Sawa 11. Nangu mfana omncane. Uthini mfana angizwanga ungitshela uthini? Abasawa 11. Ngiyawuzwa mfana omncane. Uthi basawa 11. Angazi mfana omncane. Ama-2K. Ama-2K. Sawa 11. Thumela phambili watshintsha kahle umfana wawo ama-2K. 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 Honti sibona ama-2K. Ama-2K. Sawa 11. Sebenza umdlalo wama-2K. Ama-2K. Nangu ucoach uphakathi egroundini ucoach. Ucoach uyadlala. Ama-2K. 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 Laphumela ngaphandle okuzoba yona corner kick yawo ama-2000. Bancane labafana. Ikusasa labo lihle kakhulu. Honti sibone uzoyenzani. Mina mangisakhona bokuthiwa khona ise goal. Honti sibone wasebenza unozinti wayo Sawa 11. Ama-2K. Ama-2K. Sawa 11. Sawa 11. Sawa 11. Thumela phambili Sawa 11. Ama-2K. Honti sibone wenzani. Thumela ngaphandle umdlali wawo ama-2K. Ama-2K. What is safety first? Yingakho ngidlala lana emuva. Akekho ozondlula. Akekho ozondlula.
sebenzile umdlali wawo ama-2K. Sawa 11 faka phakathi eboxini. Sebenza umdlali wawo ama-2K. Sawa 11 nathi sibona abuza. Khiphela ngaphandle. Bathi hayi ushuta ama-blanks. Khiphela ngaphandle. Okuzoba yona goal kick yama-2000. Sambili isikhathi. Sambili isikhathi. Ngathi khona lizobashonela namhlanje. Ngathi khona lizobashonela. Sambili isikhathi. Hanti sibone kuzoba i-throw-in yani. Throw-in yayo ama-2000. Kuzoba yo throw-in yawo ama-2000. Ayahlasela. Ayahlasela ama-2000. Bahle labafana. Bahle labafana bama-2000. Sawa 11. Sawa 11. Hathi sibone. Bathi khona okubi okwenzakele. Bathi khona okwenzakele. Ngitlafonela mithe Mashego ke mo gaming ka commentator. I'm sorry. Sikhona lana kwamahlobo. Ziyayenzakala. Hathi sibona lo mdlali wayo. Sawa 11 uzoyenzani? Hathi sibone faka phakathi eboxini. Ubafuna ngamakhanda. Asebenza umdlalo wawo ama-2000 ngekhanda. Usebenzile lo mdlali. Usebenzile lo mdlalo wama-2000. Khona kick yayo isawa 11. Hathi sibone. Hathi sibone uzoyenzani ngale khona. Ithanda ukuhlasela isawa 11. Thanda ukuhlasela kodwa i-pole position ngisayipha ama-2K. Pole position yawo ama-2K. Corner kick yayo sawa 11. Hathi sibone le corner kick bazoyenzani abadlali bayo isawa 11. Uyashisa lo mdlalo. Khona bayilethile. Khona bazoyilanda. Azazi ibaphi abazoyilanda. Saseyona round robin point system. Alisibona ngamakhanda wasebenza uNozinti. Muhle lo Nozinti wawama-2000. Mncane lo mfana. Muhle lo Nozinti. Lihle talente lama-2000. Sambili isikhathi. Sambili isikhathi. Siyabona ama-2000 ayenza ushintsho. Badayi mfana udlalile. Sifuna omunye umfana akwazi ukungena manje. Throw in yawo ama-2000. Throw in ama-2K. Throw in yawo ama-2K. Sambili isikhathi. Sambili isikhathi. Hathi sibone. Sawa 11. Sebenza umdlalo wama-2K. Thumela phambili umdlalo wama-2K. Sawa 11. Unozinti wawo. Sawa 11. Sawa 11. Sawa 11. Sawa 11. Badlalela muva. Badlalela muva. Nali goal. Nali goal. Badlala ngesikhathi. Badlala ngesikhathi. Abadlali bawo ama-2000. Nange ama-2000. Dlala ngebhola ama-2000. Kuyasho ukuthi abafana abancane basasebancane labafana. Basafuna ukenjoya. Bancane labafana. Bafuna ukenjoya. Ama-2000. Saseyiwona aphethe i-ball position kuyona i-second half yawo lo mdlalo. Ama-2000. Saseyiwona ama-2000. Ama-2000. Sawa 11. Ama-2000. Okuzoba i-throw-in yama-2000. Bahle labafana bama-2000. Kuyasho ukuthi bancane labafana.
aphumela ngaphandle kuzoba yona goal kick yayo isawa 11. Hadisibone bazoyenzani isawa 11. Thumela phambili isawa 11. Hadisibone bafuna ngamakhanda. Hadisibone wenzani sebenza umdlalo wawo ama-2000 isawa 11. Thumela phakathi isawa 11. Hadisibone bafuna ngamakhanda isawa 11. Sebenza uNozindi wama-2K. Hadisibone wenzani uNozindi wama-2K. Wathi hayi ngithatha isikhathi sami silisuse emuva. Thumela phambili laphumela ngaphandle okuzoba yona throw-in yayo sawa 11. Sambili isikhathi thanda ukushona khona lifuna ukubashonela sazi obani uyashisa lo mdlalo. Sawa 11 badlalela movie sawa 11 again. Bathi hayi nimdlale kabi lo mdlali thina sazi ureferee oshoyo thina simamela ureferee oshoyo ama 2000 sawa 11 thumela phambili sawa 11. Offside yama 2K. Hadisibone icoach iyathanda ungena enkundleni. Icoach ihambelwa umdlalo. Icoach ithi nami bafana mangisasemncane bengidlala bangibona enkundleni. Sawa 11 sebenza uNozindi wama-2K. Wathi ingako nginguNozindi olubambe ngesandla umdlali wayo isawa 11. Ubonile uNozindi. Icoach ihlala ingena njalo enkundleni. Icoach ihambela umdlalo ithi ngilidlalile ibhola nami. Ufuna ukubasiza abadlali babo bama-2K. Bathumela phambili sebenza umdlali wawo ama-2K. Balikhiphele ngaphandle oyoba yona i-throw-in yayo. Throw-in yawo ama-2K. Hadisibone uzonzani lo mdlalo wawo ama-2K. Hadisibone uzonzani ngalo throw-in. Thumela phambili sebenza ngekhanda umdlalo wawo ama-2K. Laphumela ngaphandle okuyiyona goal kick yamasawa 11. Sambili isikhathi sebenza umdlalo wawo ama-2K. Sawa 11 sebenza umdlalo wawo ama-2K. Into mele bayenze ukuya phambili ama-2K. Into kade bayenza ngazo zonke isikhathi ama-2K. Sawa 11 ama-2K sasewona ama-2K ayahla wabuza ama-2K. Abayifundanga le ncwadi, abayifundanga abadlali bayo ama-2K, abayifundanga le ncwadi njengoba kuyi-throw-in yayo sawa 11 thumela phambili waphela umdlalo. Ama-2K ahamba phambili ngamagoli amabili kweli lodwa. Sibonile ushisa lo mdlalo, sibonile zenzakala kuwona lo mdlalo. Lapho khona esizokhuluma nayo icoach, sifuna ukwazi ukuthi yona icoach izizwa kanjani ngalo mdlalo omuhle kangaka. Lapho khona esibone ama-2K aphumelela
kuwona lo mdlalo 2-1 kuphumelela wona ama 2K. Manje esizowuzwa ucoach ukuthi yena boy2 abacoach bangasondela abacoach boy2 engizowuzwa ku coach number 1. Coach, ama 2K first half they've been attacking all the way. Yini into obatshele yona maba approach lo mdlalo? Ngizothanda ngibulisa wonke umuntu ama 2K team efikayo manje abaningi abayazi basazoyazi into engizoyicela futhi masibatshela imessage bayamamela into esikhuluma nje umessage uzoba mnandi. Thank you. Coach, second half niyena thini kuma 2K ngoba sibabonile na first half they've been attacking even the ball position. I give it to them ngoba the way they were so solid mabaya phambili. Yes, there was instances where they will be so excited they will miss a clear goals or chances because they are still young. What have you said to them? I told morning, afternoon, okay. Labafana ngibatshelile ngathi we've got nothing to lose. We need these 3 points. And then these boys they show ukuthi we're gonna fight for these points. And they balwile ngathi forward we go. Then we defend our lead. That's the boys. I'm very happy for the boys. Thank you very much. Manje kuyona ilokhu standing sikuphi singahle sinibona ni qualifier seniyakona ama knockouts? Yes, so qualifier. Anything is possible. Or standing set loco is 4 points. That is now 4 points today, which is all of us must fight for number 1 and number 2. Then we'll see. Take it from there. One step at a time. Coach, lastly before ngankhipha ama supporter ushilo wathi iqembu elisha kodwa who didn't tell ngoba ama supporters they've been supporting ama 2K. Ungathini kuma supporters who've been supporting ama 2K? Ngizothanda ukubonga ama 2K nazi sisonke endofasi sonke sibambaneni kanje spirit so qualify ngenkani ama 2K. Danko. Danko bafethu. Thank you. Alright bafethu. Thank you. Nizwile ngempela masikhuluma nawo ama coach athi azoqualifya ngenkani ayaya kuwona ama knockout. Mina ngifrostani Nix engizokushiya ngithi khona ayilethile khona ezoyilanda. See ya when you see me on Champion Circuit.